May saak ide ana siglat a soldado. Diyak kaya tinagginad at itignay. No imbagag ngagtrabaho ka na imbag, agtrabaho ka. Nawatam. Uwan tatang. Ha! Agmay saka nga anak me. Ti kayat kao, malalaki ka ba nagtignay? Nawatam. Uwan tatang. Awa, di pagbutbut nga tayo a pamilya. Gaputa may saak ide ana siglat a soldado. Uwan tatang. Ala, ingka na hindi aradaw, ket agarado ka. Anya? Nagpulot iti taltalon. Saan ka di ang kaibagbagakil ka? Anas ken anaturid ka. Agtrabaho ka na tayo talaw nga ori nagpudot ti panawin. Anya? Ala, agtignay kan, yon. Aradwem di pagmula kitinatay. Agtignay kan. Uwan tatang. Ay na, nasken na masana iti pudot milyon nagtrabaho iti taltalon. Bakit? Ngam nagdaga ang tipanawan. Kapudpudutan na anapan nagaradaw. Ayawanan yaman na dayta. Iti siyak ti soldadaw. Uray no addag iti kanag. Maiturid ko ti pudot. Nasken na masursurumat dayta ti anak ta. Saan mat asoldado ti anak ta lakay? Ay uray pa'y. Apama na malpas na ti parag-eskwela na. Isirek kuntumat ngag soldadaw. Anya, Bagbagay na launay ginagan na alyaw. Nagan ti malalaki kan narungsot nga ayaw. Sanayek itan milyon niyag trabaho itinadagsem tapno saan to amarigatan nga agtrineng kas may sa soldadaw. Nakapayong matnilyon nga agar-arado iti talon da, Fidel. Uwan ngagpaiso. Nagrigat ngayon tararamidan na. Kasano ngay makontrol na tiwit-tiwit ti arado, kabayatan ti panangigem na iti payong. Sapay nagpudot. Kaasim matnilyon. Saan nga tangam mo ni Tata Arman ti pudno? Anya apod no, Fidel? Na, apay, di mo pa'y nadlaw. Ti anya. Ay, nagkapoy kayo maten no di yumadlaw. Anya nga minday ta. Kat no sirena ni Leon. Anya? May sa sirena ni Leon? Kaya't mo asawan. Dat-datlag ti kinatao na. Wen, Christy. Kasano ti pamanagnak mo amay sa sirena ni Leon? Kat no imbaga na idi kanyak. Amapan kami kanwag digos ijay bye-bye. Kat aglemes kami iti ragsak. Anya? Di mo lamadlawan iti garaw na. Nagsiksi amag na. Kabayatan ti panagarado na. Kaya't mo asawan. Ilimlimod na lang ka ni Tata Arman ti amin? Nalapit akasta, Christy. Iti kanito nga minamamuan ni Tata Arman ti pudno. Sigurado agubat ti mapasamak. Ha? Retirado a soldado ni Tata Arman. Dakas ti mapasamak ni Leon no ipakita na amay sagayam at sirena. At titangdan mo, anang itulo iti aradwak, Wendy. si Kamet Leon. Wendel ko naman kanya ka. Wendel. Ay, agyaman tatinulungan na ka nagarado. Mas dawak namin kan ka. Hindi mo pa ila ipudno kinitatang mo amay sa kabakla. Mabutengak. Patayin naklakit din ni tatang ko, no ramidag dayta. Malalaki at no makisasarita kinitatang. Api nga siya. Kat naaklon mat datatang kananang ko amay sa kalalaki. Ay tomboy. Sika tasan ana estrikto ti amam. Amo mati ni tatang ko. Sigo ta soldado. Kat kaya't nangagbalinak met ta soldado. Anya? Ay, jaket yagbali na soldado. Agparlorak laengen. Ay na. Nagpintas ka laki din, balasang ka. Agyaman na, Tata. Ay, sikati kaya't kong asawain nilyaon, balasang ka. Anya? Ay, uwain, Kristay. Sikati kaya't ka, para itanak ka. Ay, ibagak tuman kinilyaon, tarman na ka. Amo nga tanilyon ti agaram, Tata. De, opay kiti nasaan nga, Kristay. Nalaeng nga agaram da jay. Kaslasaan mo, Tata? Apay anay bagam dayta, balasang ka. Ha? Awan, Tata. Yaw, inkaman kiti armay ni Kristay. No kaya't na ka, ay agkasar kayo at agusain. Ni tatang met. Jakpay kaya't yung mga asawa. Ay, laglag! At dakan iti gusto nga edad.
Mabalin mo ti mga asawa. Kunak man no, agadalak pa'y. Mabalin mo tapag gida ng ti asawa kan ti panagadal mo. Armam ki din ni Kristay. Isaw ti kayat ko para ka. Jak kayat. Mayat ka. Jak kayat tatang. Jak pa'y kayat ti makiasawa. Apayan ako na stirupam, Leon. Ni tatang ko Nagbaliw man ti kayat na. Apay nga minaya. Kayat na nga agdato na ka ni Christy. Ano? Jak kayat ti mga asawa. Sino nga rin ti kayat mo, Leon? Lalaki? Depende. Anya, depende. Kasano nga rin nga iti panagadal mo ng mga asawa kamatan? Mabalin ko kano apagsabayan. Asawa kano ni Christy, tayo ti kayat ni tatang. Ay, pakpakawan. Diyan la kaya da diyan Christy. Asawaem ni Kristay. Yaw. Isaw talaga ti kayat ko para ka. Jak kaya tatang. Kung ayaw nga agadalak pa, sakbi ang mga asawa. Magbaliw-baliw mo ti desisyon nyo. Ay, laglag! Kinasarita ka ni di na minsan. Ang mabalin mo ang pagtidda na ti panagadal mo kan ti panangasawam. Lakay kan bakit kami kininanang mo. Ti kayat may, maadan kami mo ti apukaw. Tatang, Ipakitam ita ti kinamalalaki yawn. Agdaton ka kini Kristay. Nusong batan na ka, ay kat ikanlay sa madagusain. anya? Alala, rogya mo na pagdatunan ni Kristay yawn. Kaya't ko tayo dyan balasang, aparakin ka. Nanang, jak kaya ti mga asawa. Maawatan ka, anak kau. Duatalaan ang makaamoy iti palimod mo. Saan nga mo ni tatang mo, abakla ka? Nanang, Delikado maamon ni tatang mo amay sa kaabakla. Sigurado pagtalawon na ka. anya nga ti aramidek. Patayin naklagi din ni tatang, lumaamuan na abaklo siya. Ay na, nagpinta, sakit ito yung lipstick. Naglabag at ikulor na. Ay, kita man na naimbag ti bibig ko iti sarming. Ay, nagpinta ka talaga. Isuot ko man gayam ti bestida ni nanang nubagbagay ko. Dayta, ang sarmingak man, nubagay ko man lang ti bestida ni nanang. Ay, wow, nagpinta ka talaga. Aha. Ay. Anya ti kahit asawon na ito yawn. Apa ang nag-lipstick kan nagsuot ka iti bestida, ha? Ako Ay. Bakla ka? Yawn? Wen, saan tatang? Anya asan? Ay, anay ko, di nagtanugin, nagsakit. Anay ko, tatang. Magibabay ka. Ilimlimod mo gayam abakla ka. Isumat lang gayam adi mo kayat nga arman ni Kristay. Tabakla ka mat kaya. Baka manan nagtatang. Mabuti nga kami na mangiputnugan ka, bakla. Ay awanan kay tibain. Ibabain mo ti amam. Ay idak kayat ti bakla puto. Isungag palaw ka lagay. OMG! Anya tinapasamak itirupam. Adamit in blakay mo. Ano? Apay nga agrungangab ka matan, Leon. Pinagtalaw na kung ti ama ko, Wendel. Jak amo no sa dino ti papanak. Anya? Awan pa imot ko abadok. Sa dino iti papanak. Ay sus, kasi kamot. Ang di ka agdanag. Tulungan ka. Ha? Talaga? Wen yun, tulungan ka. Kapatag gayam ta. Mabalin ka nga agnaid. Iyay balay mikin ni nanang ko. Di mo kumamat pinagtalaw di anak ta alakay. Sa dinungatan ti ayan na ita. Jak kayat ti bakla nga anak. Ti kayat ka. Daytay maikanak iti apo ka. Maawatam ko malatan jay putot mo, lakay. Ay na, madanaga na kauno sa dino tinapanan na. Ay, baybayam nga umadayaw. Tapnog na kam. Ibabain na ki din niya manag at may sak anasiglat a soldado ide. Amang anuan yan, tinapasamakan ko na. Ay, di mo kasyan da dya bakla. Di nagtupay maipayan iti apo ko da dya tao. Ay, sayang.
Baklamat gayam day dyan yaon. Iso kumati mga sawa kan ka, Kristay. Tata, ili pa'y lang amok abakla nilyon. Anya? Day tatiag pa'y so, tata. Kursunadak pa'y mat nga rundilyon. Ngam, baklamot ngamin. Sayang nga talaga. Ay, di nagtumat lamay kan iti apo day dyan bakla. Sa dino nga rodon ti ayan nilyon, tata. Ay, dyan mo. Nasaysaya at langay, asaan niyang pagpakita na puso at langay. Nagnanaed mo't gayam nilyon iti balay Wendell. Juan Fidel, saan nga mo ni tatang nangagnanaad iti balay mi nilyon? Sayang day di alyon. Nagtaar pa yung ng baklamot gayam. Saan asayang nilyon, Fidel? Anya ti kahit mo asawan, asaan na sayang? Siyak lang di makamu nga daserbi nilyon. Nagsiglat to pa'y. Apay ako nam anasiglat nilyon. Basta, siyak lang ti makamu anasiglat nilyon. Nga uray no may sa abakla. Dawindil at tumboy kan liyon abakla tinagkuyog. Nagturong damat ijay karayan. Ninninninninne. Saan nga amo ni Tata Arman nga dalagayam dito yung barangay Minilyon? Sa bagay, awan mo't bibiyang ni Tata Arman kay Nilyon abakla. Sa may isa, adayo ti balay da Windil at tumboy. Na. Anya ti kahit asawon ti panag-holding hands da. Ay. Surutek man kit di dagiti dua. Ay, ayatan ka, Wendell. Ay, ayatan ka mga yun. Anya pala ti aramidan ta. Awan matitaw dito karayan. Dua talang adda dito eh. Anya nga min ayati aramidan ta dito'y karayan. Anya pa'y kuma. O dag sana tayo di cha-cha. Anya, ay luka. Awan mo ti music. Kasanuta ko mga agsala iti tsatsangay. Ay na, nagtaer ka man, Wendell. Nagpintas ka matilyonin. Ay, ayatan ka. Ay, ayatan ka man. Ay, hindi nakagkita. Ay, makikiyatilyonin. Ay, na. Yun, Apay ka di, Wendell. masikugak sa matin. Anya, Doon na bulan, adyak na gregla. kasanong dayta? Nga ikat, asawaan na ko na. Anya? Ulyuning, asawaan na kun. O sige, ipagak nga rin ka natatang nanang ko. Nga sawaan kan. Apay, nagawid ka pa ilaing diti balay kat kadwang pa'y day tatumboy, yon. Tatang. Ay, jak kaya ti putot na bakla. Kaputa dinak may kaniti apukaw, ngagtawid iti kinamalalaki. Mga sawa akon. Sinaw, ti asawaan, lalaki? Saan? Asawa ako ni Wendy. Ay, ni Wendell. Anya, asawaan deti atumboy? O, tatang. Sana bali at babae mitlata ni Wendell. Kit lalaki ang mitlata. Ay, pudno ka deti bagbaga na Wendell. Uwan tata, kinapudno na. Masikuga kun. Anya, masikog kan? Wendell? Uwan tata. Ay, amdo kas tagaraw. Ay, na. Ay, na. Nasiglat man kayam ti anak ka. Ay, agkalay sa kayo nga ruday na tagaos. Siya kaun ti makamaw. Ay, yun, anak ka. Tatang. Pakawanin nak. Kamaw dyanan na. Ay, maadaan akton iti apukaw. Yahoo! Adanton apukaw! Nagkapkapuan man ng rigor, napanta nagbabae? Mangrugi ka manen, Cindy. Kasangsangpit pala ti tao, dahita manen ngiwat mo ti sabsabat mo. Agat atap ka manen. Nan, ang utak man day tabadong no, agat bangbanglo ti babae? Ha? Itak man day dati nga dan na no, dati lipstick ti babae dita. Kun ang utak pa day takin baba no, agat sunrok. Ano
nagot sunroks dayta, sigurado nga nausar. Ay, anya laki din aya. Amumot na naggapuak ijay trabaho. Anyat pagkikitam kanyak, sumayag alalaka eh. Ani hati amok ngay no dag kursunada kan kay jay trabahom. Awanak met ijay ang makakit-kita. Nita, ay, makaumakan sindi. Di ta ka man langan. Awan pa'y ganas kin ka, babae. Nita, agsubli ka ditoy, Rigor! How? Pakairo nga asawa, agsubli ka ditoy! Awan sir-bim, salbag ka! Hoy, Sinday! Ay nakaliman hindi pulpulik kaawam dita. Uray lamang nga, tapog ka mo, dyan may kapito abantay. Anya lakit din na yati pa nagniwat mo babaeng. Kababaeng, kanagiti ka ruba. Ay! Awan di bibiyang timiter na lang. Nita, bastos ka nga inala. Jak amaw no sino ti malalaam, tapay kas na ti ugaling. Awan ti pulimi abastos. Ay! Awan ti bibiyang ko nanang. Biyag ko daytoy, iso nga didak bibiyangan, soron kon. Oh, agnanaud ka pala dito ipudir ko sinday. Iso nga tanangag, tapay nagsasaw ma. Bastos ka nga talaga. Awan pa respeto kanya nga inam. Nakadukit nga sa uyon, aya. Di ta kayo manlangan. Ay, Sinday, no di mo baliwan di kasta nga ugaling. Agbabawi kan daw, tandaan day tanging bagat. Adula amin, mapanak man na makichismisan. Bisprin! Bisprin! Umayat man, Bisprin! Nay, best friend Sinday, si Kamat, kanapay, akasta di itsuram. Nakunas manon, datarupam, apay adamanan ayati kinaapam. As usual, Bisprin, tay asawak man hindi konsumisyon ko. Ay na, saan naksan ngay ayatin dali asawak, Bisprin? Ay na, best friend, ikatang gamin, day takasla armalahit, apa naniniwat mo. Tauri lang mga diti balay, ti pa nagpupukkaw mo. Iba inamot ang amin, di asawam. Kit no nagsingtot to ba nila kay mo. Anya ka mo din? Bisprin ka kung saan nakpaymat ngay sakit. Anya lakit din. Di ka kumamasaksakan, best friend. Ta ibagbagak laeng, itig paiso. Kun, pagsayaatan nyo nga agasawa. Ta iti lalaki, best friend. Uri ka sa no, iti kinasingtot na. Wenno kinaanos na. Maumadalatan, no nangiwat ti asawa da. Iso nga ikatem, na itaki na nalaw-ngaw mo, best friend. Sino man ang data, katitix mo, Rigor? Tay ka trabaho ak. Dasal saludsudin na, may papaniti trabaho. Katrabahwam? Wino babaeng. Rabin, ag-text pa ilata katrabahwam? Tanya ko matibagan natin ka. Imbag pa'y ta cellphone mo tamasangom, ngum siyak nga asawam saan? Anya laki din aya, Cindy. Agim imon ka manin iti angi. Anya babaik ngay bagbagam. Awan ti babaik. Anya ka na ya. Awan pa'y nasaya at mga ibagbagam. Kanayon ka nga gat atap. Kanayon na ngay pampanunutan iti dakas. Wan, amok! Addan sa bali ang pagduyusam, iso nga rin mamiis kang kanyak, salbag ka. Na, ay, nanyala ditan ti malawlawat mo. Awan pa'y nasaya at arumwar itangiwat mo. Nagalas kito gali mo na ya. Naglaing ka mangipapan. Awan ti kinapudno na dagita nga ibagbagam kanyak. Iso adinak man iya ramidan iti istorya. Wan, kasta ka matkag. Dilawan ka, isublim kanyak tinakis nga aramid. Mataya la komanda no jak marik-rik na ti panang lukom kanyak, Rigor. Ay, di ta ka man langan. Nag-OA ka. Bagbagay mo, tagbalin na dramatista iti radyo. Ay, nak man lang maturugan ita salas. Di takan. Ne, si Kamad Gayam, Jay mga kabagays. Nagadumot tabit-bit mo. Tulungan ka na kabagays. Agyaman na, manong Rigor. Ne. Nagadumot taginat-gatang mo kabagays. Naggapo ka di Jay Ilay. Wan, manong. Nagpalingke kaming ti pang may salawas nga bas tumikindananang. Kasta ka day kabagays. Ay way, kumusta amot din ngay daninang kaninang. Umay kuman pa siya rin ida kabagays. Apag isaw, ngawan ti trabaho kita. Nasaya at damot latta amanong. Wano may kaamanong apag iso at dadana ng kintatang ijay balay. Sige man nga rod kabagays. Agkuyog tan.
Uwin manong, adat sa uray ni tatangkin ka nga stateside nga arak. Ay naggana sa ka ba guys? Ala, mapantang araw din ka ba guys? State side nga arak ko naman. Ay naggana sa nga eh. Sige, manong. Ti awanan ba in a rigor? Adda babae akadwa na nagmayatan. Ti pa nagkatawa da adwa? Payman? Hoy! Salbag alalaki! Ay! Awanan ba in ka alalaki? Ang pipiyit ka pa yan, salbag ka! Ha? Agruam kan sindi. Umay ka man. Anay ko, ibatan na kriga! Umay ka! Awanan katibain na rigor. Itatadatan dito'y balay sindi. Agsarita ta itinalapat. Diyak kaya tinaramid mo. Salbag ka. Makaumakan. Tay sakit mo pa itay babaeng ha? Isumat lang gayo nga ni mamis kantadan sa bali nga paggatgat lang. Anya? Amom ka din o sino tay balasa nga pagsilsilosam, ha? Kabagis ko tibunyag dayjay, tapno amom. Anya? Kabagis mo tibunyag kunam? Wain, ninong ko ti amana. Iso amanipo dita. Diyak kayatin na makita ti panagrup-rupang. Iso pumanaw akon. Puro pa kay babay ng tararamidam, sindi. Mangibabain ka nga asawa. Naglaing ka, mangipapan. Awan respetom kanya nga asawam. Iso aditakan! Rigor! Agsaplika! Rigor! Agsaplika, rigor! Sinday, nya ka diti sang sangitam dita. Itay ka pa ya ding nga ugaog dita. Apay ka day. Tatang, awanan ni Rigor, tinanawan na ko. Nakasara ka niti sa bali, tatang. Ha? Nakasarak iti sa balay? Kunam? Anya ti kayat mo asawain? Un, tatang, nakasara ka niti sa bali. Ibagbagan na nga kabagis na tibunyag ng jakpat yan, tatang. Nakalalailo da itay jay dalan. Napanagnagam ka day, babae na day jay nakita. Wan, tatang! Napanagkakababae na dayjay na nag-sweet da magmagna. Ag HHWW da pay nga rod. Ha? Anya nga HHWW? Holding hands while walking, tatang. Holding hands while walking? Ha? Payman, tinag-alantay bunang ka. Ha? Tatang, pangasim ni mo dangran ni Rigor, tatang. Ayawan ti makalapod ka niya. Salbag day talalakay. Rigor, agsao taman, baraw. Ne, tatang. Da kayo mait. Kun apay day tabo ng ngay gumyaw. Awanan ka itibain. Insukan mo ka na, tayo anak tao. Ha? Punoy ah. Ay, sana po nuray ta, tatang. Agparbang kayo kuma. Agsarita tayo tinasaya, tatang. Heh! Yak ka sa pulan ti palawag mau. Tinalawag ka niya. Kahit pinaglulukwam tayo anak tao. Inas asawang pa ilang araw, nulukwam tumod lang. Ha? Tatang, damagan nyo dyan anak yaw, no niya tinaramid na. Imbabay na, tatang. Gaputin na laos a kinangiwa na. Kuntikin na laing na mangipapan. Agsilsilos iti angin, tatang. Ha? Uwan, tatang. Patyendak ko ma. Uri agsasango tayaw, kada sinday. Ita, sinday. Ibagam kanyak tipod na. Agsao ka. Dapigan ka dito no di ka agsao. Tatang? Wan, basol ko, tatang. Ninin na. Tanya ti sangitam dang nga. Dayta, tigungunam. Permiti kinangiwat mo. Naglaing ka nga mangipapan.
Anya ka dito papaspasama, kada kayo dito ay nagama. Tapay ngagsangsangit ka, sinday. Pinanawa na tay manugang mao. Takasanumid nga may. Imbabay na ni Rigor. Ano nga ngay ita, sinday? Di may sound, tay imbagak ting kaiday. Bonggo na, magnakam ka man ita, naladawan ti amin, sinday. Ay, uri agluwa ka pa iti dara. Di na kan tupulos soblan ni Rigor. Gaputi kinangiwat. Kinaglaing ka amang ipapan. Nagalas na ugalim da nga. Isungag balbaliw kan, sinday. Awanan ni asawa. Anya nga ita, pimanaw man ang tikatulong tayo. Gapo iti kinauyong mo. Bakit? Ano sa mong tiagunay dito balay? Anya nga rod? Tapno ibagakan ka. Saan ko pinapanaw ni Lisa katulong tayo? Iso tinagdesisyon na pumanaw. Nalawag ka din, Rolly? Kasanumat nga min, nagado ti ipapaaramid mo kan kwa na. Awanan ti ina na jay tao. Agpudno ka man kanya, Rolly. Adda ka di relasyon nyo, iti katulong tayo, ha? Apay akasla nasaktan ka una, hindi pimanaw ni Lisa. Anya kalaki din na ya bakit? Kumkumpurmi man ti mapampanunot mon. Ala, Huston, di ka nagpalawag. Bayam, agsapolak to iti baro akatulong tayo. Rupang lang tane. Naurnong manen ti lalabaan. Anya ti masapol mo, miss? Nadamag ko ngagsapsapol kayo kano ti katulong, Ma'am Fatima. Agaplayak ko, mamam. Wundayam, ruina, tinagan ko, ma'am. Adda ka di kan ti impaalak a requirements? Ti police clearance? Si kaki di mo, ma'am. Agro-propa ak ka di ngagtatakaw. Kaya't ko lang di makasigurado, tanarigatan. Atoy, ma'am. Kompleto day ta, ma'am. Aha. Kabaulam ka diti trabaho diti balay? Kas makitam, nalawa ti dalusan. Ay, ma'am. No siya ti alain nyo ababaunan nyo. Di kayong tupulos agbabawi, ma'am. Sakbay nga alaan ka. Adda kayat ko asalutsoden kan ka. Apay kayat mo ti agtrabaho kas katulong, Rowena. Kapilitan ata kasapulak iti kwarta. Kasapulan nyo mo ti babaunan. Anya? Nagdagat matgante ka barbaro ababaunan tayo, Fatima, bakit? Di ka agsao iti kasta. Taawan pa'y ti may sa abulan na nagtrabaho dito eh. Anya nga'y damo tayo. Ang mga napambarang nalaang, Rolly. Anya kalaki tinaya, bakit? Negatibo mo't ngamin ti pampanunutem. Narigat mo't ano ibagak ang nagagat? Tidak pa'y amo ti husto nga ugali na. Ala, wanin. Di ka nagpalawag pa eh. Kita am laeng, tadi mo ko maistriktuan ti kabarbaro akatulong tayo. Tapno saan nga agikat. Wan, amo kunday ta. Saan ang masapol nga ulit-ulitam? Day, si kagayam ti baro akatulong da, Ma'am Fatima. Wan, ruina, tinagang ko. Si Kangay. Ay, siyak ni Anday. Siyak ti driver da. Kasta ka day? Ay, wan. Agan-anad ka ata, istrikto ni Ma'am Fatima. Aya. Wan, nauyong pa'y kanaw, iso pimanaw ni Lisa. Di sigod na papaunin da. Kasta. Day talaan, ti sungbat mau. Di ka mabutang, ta istrikto gayam ti amaw. Apay ko mangagbuto nga ngay. No nauyong ni Madam Fatima, nauyong nga mata. Itian niya kumaga po, ngagpaaba ka kingkwana, ande. Ay, nagturod ka matgayam niya. Rowena! Rowena! Apay ka day, Ma'am Fatima. Itay pa'y apukpukawan ka? Ngam nakabaybayag ka? Ala, pasensya kayon, ma'am. Nakaturoga ngamin itay. Sino tinang ibaga ang mabalin mo ti maturog, ha? 30 minutes laang mo't, ma'am. Saan ka di nga, dati 30 minutes break time ka? Anya nga minti paramid mo kanya, ma'am. Inkasibugan dagiti masetas ko. Nagtudo mo itay, ma'am. Sigurado, na sibuganin dagi jay. Sino ti boss, ha? Sika, ma'am. Lukas na nga rod. Aramidam dagiti ipapaarami ko kan ka. Jak kayat ang makikita ka na kailad lang dita. Sibuga dagiti masitas yaw. Ngumno dati matay gapo iti sobra asibaw. Di kaya gung ungot ma'am. Oh, at ti Diyos mo, Mari Fatima. Agyaman ako unay, Mari Helen. Anya ti gagaram, Mare. Api ngay may ka dito balay. Umayak lang agtambay, Mari.
Ay, sumagsakit nga min ti ulo, iti kabarbaro ang babaonan mi. Anya? Pilo sa pula unay. Imbaon ko laang agsibob. Nagadukit din ti bagbagana. Anya lakit din ay Mare Fatima. Nakatumpong kamot iti mang kontrakan ka, Mare. Nasaanak lang nga nakapagtapalitay. Ang mga no kinabil ko na di Arwena. Ay na, day tatilikli ka, Mare. Amangan no si kantukit diti ireklamo na. Rowena! Rowena! Anya dayjay, ma'am. Itimpla anak iti kape. Anya a klase ti kape, ti kaya yu, ma'am. Uray anya ditan. With or without milk, ma'am? Uray anya ditan kunak. Nagadukit din asal sa lutsudom aya. Ingkakit din mang timpla. Makakapkapi akon. Adtuyang timpatimpla makape, Ma'am Fatima. Apay akastoy ti kolor na. Rowena? Apay ka day, ma'am? Kinargaam ka di day iti gatas puno saan? Saan, ma'am? Anya? Ti ko nayo itay nagdamagak, ure anya akape, Ma'am Fatima. Sa ita, agreklamo kayo akasta. Di nagsungbatan akasta si ka, Rowena. I'm just telling the truth, ma'am. Nothing but the truth, Ma'am Fatima. Diyak amukan ka. Ha? Di ta ka manlangan. Ay, subli ka dito, Ma'am Fatima. Joke ko lang magdayjay. Apay akas na tila nga manakaw. Asino ti kaapam? Ay, masuro na ka ni Rowena, tatang. Ti ka barbaro akatulong tayo. Apay, anyat inaramid na kan ka. Piloso po launay. Anya kalaki din anak ko. Day talaga yan. Amangan mat, no joke na laang. Sineryoso mat. Saan a joke day jay, tatang? Awan ti mapabasol mo. Tas ikaw mo tinagpili ti katulong tayo, anak ko. Ay na, no sa anak lang agpampanunot, impungot kong day jay a babae. Ay, saan anak ko? Di mo aramidan ti kasta. Narigatan, amangan mo sika ti ireklamo da. Pangipanam ka na kita ulas, Fatima, bakit? Ipalabak ka ni Rowena. Kat no kay lablabala ang dagita, di na palabas sa lawas. Anya kumaitan, no kaya't kumanin nga ipalaba? Sana bali tasoswelduan tamat. Anya kalakit din aya, bakit? Pagpupulutan man ang tibabaw ng tayo. Di kan makipiyang, no di mo kaya't asikati apa kroni. Ikakla ang iteleksyon day jay Arwena. Una yan aya, bakit? Di ka kumanauyong kadagiti katulong tayo. Tapno saan da nga gikat? Kas iti kinunak itayan, at dakarbangan ta amang ibaon tan ko ana, tasoswelduan tamat. Wena ngam kita am kuma, tadi mo sobra anti mangibaon kadakwada. Tao damit amabannog. Ma'am? Adda ka di reklamom? Aqua, ma'am. Saan ka day? Akalablaba laang dagita a kurtina kinulos, idi na palabas alawas, ma'am? Kaya't ko nga ulit manan alabaan. Ni madam mo. Aging ka di ita, napudo ti ulo yu kanya. Jok ko laang mo, jay imbagak idi na minsan nga aldaw, ma'am. Awan bibiyang ko. Basta ti kayat ko. Labaam na gitoy, kan punasang matlaang dagiti tawa, kalpasan ti panaglabam. Nawatam? Sige, ma'am. Aramidit to dagita damdama. Rombang laan. Diyak mo din masarakat ti cellphone ko. Sa dinungay nga tan tinangikak. Awan maditi salas. Rowena! Ada dito'y kusina, Ma'am Fatima. Luto ak iti pangaldawan tayaw. Anya ti masapul mo, ma'am. Nakitam ka di ti cellphone ko? Sa dino nga min tinangikarga amaya, ma'am. Anya kalaki din aya. Agsal sa lutsudak no ammom tinangikargaak. Ay win anya. Ala, pasensya kan ma'am. Diya laeng ammo no sa dino ti ayanday ta cellphone. Sa maysa, saan ko trabaho ti agbiro kiti mapukpukaw a cellphone, ma'am. Agdalos, agluto, ken aglabalaeng ti trabaho dito'y ma'am. Di nakpilosopuan si Carwena. Ibagbaga laeng magtipudno, ma'am. Kaya't mo tapapanawon ka? Adaking ka, ma'am. Saan abali, ta saan laeng asyak ti maawanan no bilang laeng, ma'am. Ay na, Rowena! Iso
ka di dayjay di katulong nyo, Mare Fatima? Wan, iso, Mari Helen. Kasla nagagat matgayam, Mare. Wala. Tapapanawag no saan nga gagat. Istrikto ka matuni kadagiti babao naman niya, Mare Fatima. Ito sa bulan Tapno sana masayan, ti may itid kan kwa na asweldo na. Bilibak iti day taaruwena, Mare. Ta iti amin na nagbali na katulong nyo. Isula ang tinakaanos iti ugali, Mare. Pudnot ako nam. 5 abulan na. Nakitam day ta. Iso nga aywanam dagiti katulong akas kin ni Rowena. Tano saan? Siya kun ti mangalakan kwa na, Mare. Ay, no amom laang Mari Helen. Ay na, piluso po day jay arwena. Nangag ko, ti pa nagsarita yung kini Kumarim Helen itay. Bakit? Anya tinakatawa, Rolly. Ay na, nakatumpong kamot lang iti mangkontraken ka. Anyat kayat mo asawan? Nauyong ka ngamin kadag iti sigod a katulong tayo. Anya nga ita, nakatumpong kamot iti pilosopo ababaunen amang kontraken ka. Hay, sumardon ka man Isuga man na pudot ti ulom iti babaunen tayo. Takanayon da ka apilosopuen. Di ka di sumardang, Rolly? Agnagam kamat siguro itan, bakit? Apay ko katawan matdakas nga inaramid ko. Dahil ta kinauyong mo. No di mo kayat apilosopuen da ka dagiti babaunen tayo, agbalbaliw kan. Rowena, at iti sweldom para itabulan. Ay na, agyaman nak amang Fatima. Damo lang ti pawit ko ni ti pamilya. Saan masapol nga agyaman ka? Ta nagtrabaho ka mat. Adaman ti madlaw ko king kaita Ma'am Fatima. Anya day ta, Rowena? Nakaisum kayon ang makisarsarita kanya, ma'am. Saan akas iday nakamisuot kayo? Si kakit di mat, Rowena? Ad-adda puming pintas ka no kasta nga umisisem ka, ma'am. Bulaan nakmanan. Saan ka nga bulbulaan, ma'am? Ipagbaga lang tipod no. Nakitam ka di? No sa dino tinapanan, di babaunan tayo, tatang? Hindi ka di Rowena, anak ko. Wan, isula ang matibabaunan tayo, anak bati. Kita man pa sa ludsudem no sa dino ti ayan na. Nairwamak nga minan, atong galmariingak iti agsapak at adan ni Rowena diti kusina. Napan nagpalingkay ni Rowena. Sana na nagpakadakan ka, tadi na kaya tamasingatipan na turog mo, anak ko. Kastagayam, tatang. Madlaw ko aklos kayon, iti babaunan tayo, anak ko. Ta iso ti maiparbang. Narigat mo't nakin kinontra kami, na yun. No kasta, saan na kan apil pilosopuan? Sipod idin, saan akon nga istrikto kan kwa na, tatang. Kan saan nakmatan apil pilosopuan. No kasta nga ada sa ludsudak, nasaya at isungbat na. Oy, Rowena, anta ka magdayaman. Pasensya kayo no itaakla ang anak kaawig. Pila nga minidya paradaan, ma'am. Nagpila akpay ti mano nga oras. Kinasaritam ko mga amin ti driver tayo, Ta nagpaitulod ka kan kwa na. Nakababain mo't ma'am. Anya ko mga iti nakababain ijay. Inton sumaruno nga agpalingke ka, kasaritam ni Andi, ta itulod na ka ijay ili. Uwan, ma'am. Agyaman nak unay. Mala, umay ka pa agmerienda, Rowena. Saanin, ma'am? Da kayo latan. Anya kalakit din, aya. Umay kakit din. Amok matlaang amabisin ka. Sige man laangan, ma'am. Agmerienda akong tapno awan tim ako nam kanya.